الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na Islam, alhamdulillah, yarnay sa kita niyo waktu na to ini, waktu pagpatumtum piatumtumi antara sing kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, yarnay sa kita niyo mamuso sin bunga sin pag-iman dahil haguro na to mulia. Amoy dimil kato tanyo waktu ini pengajian serta pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari di na kita magpalukay tukbal ko kaniyo in guro na to kalasahan. Wayron na rukay ng Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليمًا كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli rin dito mga palanggungan namo, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini hiatud namo na isab maun pahadarat sing kamu in pangadjian daing hakalam si mahasu si mahatinggi Iwan daing hadis sin junjungan tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan namo kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini damikian hiatud namo day sabmaun pahadarat sing kamu masyirakit taniyo pangadyan taniyo bunga sim pag-iman amuin miya mabot na kita niyo maun pa bunga sim pag-iman kug iwan kakuyangan. Mga tay mangud namo in ayat pangadyan na tuduman ini amuin magbayta kato taniyo sin makakug iwan makakuyag dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ha suratu Yunus
Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, paltawakan cimaha cimaha tinggi pasabarang manusia. Pakatan anak apu Adam, nasakop sin paltawakan sinayat ini, hapalman cimaha cimaha tinggi, Ya ayyuhan nas, mga kamu anak apu Adam. Labi aula mga kamu beriman, impal tawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qad ja'atkum maw'ijatum min rabbikum, sa bunnal tuud, yan narimatong nun kanin. Mga tuan, pangasubo na to, banguno yan. Dahil hindi matong yan. Iban uno, hindi matong yan. Mga tuan, yari hayat ini, sa bundal tuud yan narimatong nun kanin. Dahil nga Tuhan ni, Min Rabbikum, dahil nga Tuhan niyo amuin nagpapalihala, tag-atasan kaniyo, nagdihil sing kakukunahan, sing sabarang manusia, aming kakunahan makakugiwan makakuya. Amin bang muka na naman, si minup palom sin jantung mo, ingku giwan kuya. Sakali pagkaunday bang pag-inom, insi minup palom sin tiyan niya, kaya na naman niya, in sarap sin pagkaun. Mga tuan, magpaulong kita niyo pa Allah Ta'ala. Mga tayo mangod na mo, magsama-sama kita niyo magmaaroy, pamahatot si mahatingi. Batyari kita niyo hamasa. Piyawidda sin Allah Ta'ala. In ni'mat yanug harakato tani. Bat supaya raman kita niyo. Makapuso singku giwan kuyag. Amim matan kakuyagan. Daing hamahasot si mahatingi. Qad ja'atkum maw'ijatum min rabbikum. Sa bundal tu diyan na muna na paratong maun kaniyo. Makakuyag. Nauno yan tuan, makakuyag yan. Mau'ijatun min rabbikum. Makakuyag yan di matong marikato tani. Makakuyag di nga katan makakuyag. Yaun naroon halawman ni ang katan makakuyag. Amo na yung Quran. Mau'ijatun. Magpasanyang kato taniw rin diya dunya. Magpasanyang sinjantong taniw. May tayad to kakunahan subay sumanyang injantong taniw. Sabab palsugpatan. Palsugpatan hantara sini puniwan tagi punyari halong sindaghal taniw. Hindi matungyan mau'iza. Ampa na to kaingatan in pagpasanyang diha dunya bukon hasabab sin kita sin matata bukon hasabab sin kiarungugan sin doa taingatan bukon hasabab sin kiana naman sin simud tani di magpakpalom sin atay sin tiyan tani bukon sa sagawa par sababan sin tiyay ma sin jantung tani. Mga tay mangud na mga akama. Amo yan impiara sin Allah Ta'ala marikato tani yung hinapusan nabi. Katan sin kanabihan iban karasulan. Amo yan
impia para tung marikato taniyo sinallahu ta'ala at supaya sadya kita niyo makadawhat sin karidaan sinallahu ta'ala yari halawm singgumini sa lugay taniyo buhi makananam kita niyo kananaman taniyo ingku giwan kuyag bat supaya lumayo impagamuda. Mau'ijatun min rabbikum in halawm sing Quran mahamulya mga tuan. Katluan kajud in halawm sing katluan kajud napunda siya maun para akan iban liangan. Bang hambu kunduara hinanga inda akan tangkisi in liangan. Mga tuan, hamuk masa inamuk bata-bata kaya baita niyang kahalan niya iban sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang ipangasubuhi siya bata-bata ini Abdullah ibn Abbas. Ya Abdullah ibn Abbas kaya baita niya inagi niya kuntu yawman hamuk masalaw niya hamuk kadlawin ako khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas iban sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam bangama sa tanyo ini nagangkas naway sa sakatan na masayat bukon motor, bukon bay sa nagduwa nakapagduwa kami law niya haunta na ka ataw hakura na ka hamo kadlaw in Abdullah ibn Abbas iban sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginya ka pakala ya gulam uto long niya in gulam piag ngandi kato mana niya uto na ya gulam inni uallimuka kalimat uto long niya sa bunal tuod in ako ini maghindo kay mo ilmo. Sa in ilmo hindo ko kay mo nakabidda din nga katanil mo. Ampain ilmo hindo sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abata ini amunin ilmo kagunahan na to amasa na to. Nauno yan tuan, sumabot sa jakitan niyo. Mahaba. Kuma sa jakitan niyo. Uallimuka kalimat. Sinduan ta kau sinilmo. Naghindo, junjungan to ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinhinduan hiuto niya, Abdullah ibn Abbas. Ulam, bata-bata pa. Sa misya ni sa bata-bata, mapatut na hinduan sinilmo. Makabaugbog na hinduan sinilmo. Inamasa nato inituan sambil taumaas. Di mawaya hinduan, di pa kulong na makabaugbog. Abdullah ibn Abbas, hinduan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bata-bata pa. Hati niya, subay imbata-bata, paingatun na. Naimasa na to ini magbata magbaas na kita niyo, subay mag-imaingat.
Bang wala na kaingat sinakabata, imingat na siya kalaas. Sa lugay yaon pa kaniya impanumtong. Nauno yan tuan, umbul hambuk beta kanya. Ihfadillah. Yahfadillah. Pag-ayad mga tuan inido. Tini abang pag-ayad, aon mahal ka. Di papaayaran bang way halga. Na, mga tuan, nag-aayad kita niyo hamasa na to ini pakanya. Sa gawa tuan iniayaran na to, way halga. Mahal nga papaayaran ka to taniyo, wala na to kaya ayaran. Nauno yan yung mahal nga yan. Bulawan, pila, kawasa, bukon. Maigin halga simbulawan bang iniwala doon. Maigin halga sinalta bang iniwala doon. Maig din halga sing kawasa bang iniwala doon. Nauno yan tuan. Ihfadillah. Ayari inda akan kay musintuhanmu. Papaayaran ka to taniyo inda akan sinallahu ta'ala. Bang biya papaayaran yan mahal ka. O mahal ka din kataan mahal ka. Bang mahal ka nakakuyakan sa yan tuan. Nasa kani impangatud na to in makakuyag mahal ka doon habulawan iwan pila ibang kawasa. Aun tapi niya tuan aun langgung niya. Ihfadillah yahfadka. Palihala amarayaw inda akan kay mo sinallahu ta'ala. Hasabab simpagpalihala mo iwan simpagayad mo in bayad kay mo sintuhan. In tutong basan kay mo sinallahu ta'ala. Siya na. Di kagausan si mano siya in siya na. Tunggal na siya. Ampain lang na to sila na. Agad na yung kita niyo, iwan sin kita niyo, sila iwan sin kita niyo, di makaato pa siya na. Di makaato pa kawasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yung kita niyo rihilan sin Tuhan ingat, di makaliw sin ingat sin Tuhan. Dahil nga sa bagad ito mga Tuhan, inhindo sin Allah, sin Nabi, sinjundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam kan uto niya Abdullah ibn Abbas kaunahan na to hamasan niya to ini palihalaw batyaon doon ing kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala bang natukya na naman insin makakuyag sinatay bang natukya na naman in pagkaon masarap makakuyag sin pangatayan labi ing kuyag. Labi indayaw parasahan. Bang nato pialihala. Iayaran inda akan kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yung problema si mano si halong singgumi ini mga tuan. Nakalayo sila renga kabayaan si Tuhan. Yung pagkaon mataon. Yung pag-inom mataon. Yung kakaya-kayaan halawang simbay mataon. In parasahan palawang pabay mataon. Sa kawatuan. Kuyag sadya habihat tindagbos. In kakuyakan doon hato kabayaan sintuan. Amoy papaayaran sinallahu ta'ala indakan. Wala kaya ayaran mga tuwan. Dahil nga sa bagbed to. In paltawakan sinallahu ta'ala. Ya ayyuhan nas. Kad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Yan narimatong maun kaniyo in makakuyag din nga Tuhan. Pagbaytahan, pagbasamuhan,
Bukun tuy makakuyaging kakaya-kayaan diha dunya ini. In kanang kapan diha dunya ini dito'y makakuyag. In makakuyag tuy amin hadlaw kana. Bukun tuy makakuyaging kantil diha dunya. Mag-ariut da. Sabab luan 2 tao pagkatusin anak mo, pagkatusin apo mo, nalangkat na. Nalulu na pababa. Imarayaw kantil tuan, kantil halawm singkubul. Imarayaw hanig halawm singkubul. Maita yan. Paparahan sinallahu ta'ala. Ha mga malaikat niya, inipon niya rumatong pakubul. Amin ipon niya, napalihala niya. Iayaran niya, impapaayaran kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Punon na to na mga tuan. Iningat na to. Maghinang hanig halawm singkubun. 2 adlaw ra kaunon na si mga ngaon. Sambil waran na to, unod na to. Nagtataka di mga ngaon kaunon. Ato ra yung mga tuan. Dahil nga sabab yung bangkitan niyo kimuyag hawayta ini. Ingkatan nalalawa din kato taniw kawakan na to na. Unin nalawa kato taniw. Mataw dyan to, nalawa kato taniw. Banging Quran mahamul liya kaya lasahan na to na. Bangin daakan sinallahu ta'ala kaya lasahan na to na yayaran na to na. In nalawa kato taniw kawakan na to. Nahamasa na to ini. Ayaw pari nalawa, in nalalawa na. Misanin tiyataw taniw hapat tibasi, sung na malawa. May tayad to, wayroon na barakat niya. Wala na roon yung kugiwan kuyag, astol na. Ing kugiwan sing kuyag, auniwan niya. Naim biya unkiuwan sa jakitan niyo. Way na iban niya. Mga tuan, inallahu ta'ala weta dihayatin ya ayuhan nasu kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. So way kita niyo kumuyag simpiaratong sintuhan din kaniya. Ayaw kita niyo kumuyag sindi matong din at tao patao. Nang kaya kuyakan sintaw biyaon, dahing hatao patao. Indeng hatuhan patao, wala na kita niyo kuyakan. May sabab wala na to yayaran. Inayaran na to, dahing hatao patao. Ray nga sabab yan. Ayaw pari nalawa, in nalalawa da. Misanin tiyataw taniyo, kalawaan na kita niyo karayawan. Tulayan tuan. May tayat to, sabab wala na kita niyo kimuyag. Habi ay tasintuhan, di hasulat ni. Way na. Amin di, wala na kita niyo kiyakan na ini. Way na. Na mga tuan, uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, inatay na to, pakuyagon na to, simbiyeta, kadya at kum mau'izatum min rabbikum. Di matong Quran. Pini pa sinallahu ta'ala naghatod marikato tanyo junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kuyag. Kaya sabi at tuaon hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin kan Ka'ab ibn Iyad radiyallahu an. An Ka'ab ibn Iyad radiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Inna li kulli ummatin fitnah. Diungog kulong niya. Nagsabdain junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno'n sabda niya. Inna li kulli ummatin fitnah. In tiap-tiap masa. In tiap-tiap umat. Nabi iwan sin umat niya. Aun tatandasan kanila. Wa inna fitnata hadhihi al-umma
Wa inna fitnata ummati sa bunal tu dimpit na rumatong nga umat ko ini. Amo na yung kita niyo ini. Fitnatul mal. Sin mga tuan. Na biyabay taasal. Kaya tatakbawan asal. May tayad to. Ayaran na sintaw insin. Palihalaon na marayaw sintaw insin. Di matug sinang karu, magayad sinsin. Turayan tuan. Maglawag sin hula, haunin hula matawd sin, haunin hula marayaw pakusahan, haunin hula marayaw paghinangan. Sembeta sin Allah Ta'ala waktu paghinangan, lugal paghinangan, pagpalihalaan way. Daya sabihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta ka tutan ahabbul bilad, ahabbul makan ila Allah. Lawagan niyo inhula kalasahan sin Tuhan. Lawagan niyo inlugal kabayaan sin Tuhan dunhan kamu. Palag ka tutan niyo mga tuan. Nabuko ninliag sin kita niyo wiyaon haunu inlugal bang tamat kadto mataw dun insin misambukon kato mangibug kita. Ahabbul makan ila Allah al masajid amun atuan ni masjid ni masjid hipo saja ya tuan suai bulan Ramadan may tayad tuyad doonin kakuyagan sin Allah Ta'ala sabab amuya unin pagpupunan sinatay sintaw mangarap patuhan. May takaywanan lugar di manjari rasa doonin pagpupunan. Doonin pagka-crowd, doonin crowd marayaw ha masjid. Sambilim masjid, aun tahiyatul masjid. Imbukon masjid, wayrong greeting niya. Way, di manjari. Nah, bang aun lugal kakuyakan sintuhan dunhanin pagpupunpunan, aun lugal kaastulan sintuhan. Nauno, aswa, tabu. Katabu-tabuan. Natuanin tabu, bastangan tabu, yan crowdin tabu. Tabu ista, yan damataun. Tabu kakana, yan damataun. Misan way mami, yan damataun. Di masjid duan, di kakitaanin tau pahansipat, wayron tau, gaunggang. May tayad tu. Nainjawab, yan dakato tani. Nah, dengan sabiat tu mga tuan, intatanda sa naumat ini, sin. Matawod din kato tani, way nakapas. Iyayaran marayaw insin, wala iyayaran marayaw imbaran. Iyayaran marayawin sin, wala iyayaraning gulalan sin baran niya. Gulalan hasinin iyayaran. Na, kadjaatkum mau'idatum min rabbikum. Yan ang piaratong mungkan. Nauno pa yan mga tuan. Washifaun lima fis-sudur. Ibaning piaratong yan mamkan niyo. Pagpauli sin sakit. Bukun ubat, pagpauli. Bang ubat, aun ubat di makauli. Shifaun lima fis-sudur. Ubat sin sakit di matung palawang daghal sin tao. Makapauli sin sakit di matung palawang sin daghal sin tao. Uno nalong sintagal niya yan, atay. Uno yung sakit, di matong palawang sin atay sintawri, kaulian bang buko na muaon. Umbula mo. Atay, di maingat magtuhan. Aturayan tuhan. Al-jahlu fillah. Atay, di maingat magtuhan.
Dahil nga sabab yan, hawak to na binato. Junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam naraat. Hangpo tag 2 tahun. 2 tahun da wasirriya. Nanawag tawag halawm kasipuk. Bukon halawm kasipuk buka sa ampari kublaanin tao. Hangpo tag 2 katahunin lukay sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam nagindo. Hamak ka inhino sa jatuan. Bag-ubat sinatay. Sabab in sakit halawm sinatay, sakit di maingat magtuhan. Nagtutuhanin taw katanta yung halawm sin makayaw sa wala kimugdan yung pagtuhan nila. Kiurik sa jadto mga tuhan. Hang po tagto katawin niluhan. Na. Shifaun lima pisudur. Makapauli. Bukon uwat. Makapauli. Inuwat yaun na. Sa di na kaulian. Makapauli kaniya tuhan. Amo na in Quran makamo. Dahil nga sabab yan, aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyay tak kato taniyo. Unin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyay tak kato taniyo. Kala sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati abwab. Sa bunal tuding sulga mataud lawang niya. Dahil mga lawang niya, man kana min ahli sala du'iya min babis sala hisiu-siu in tao. Kimugdan yung pagsambahayang niya, kurik yung pagsambahayang niya, may tak kurik, kugiwan kuyag, may tak kurik, piyalihala niya yung kabayaan sinallahu ta'ala ro na pagsambahayang yan, in kana min ahli sala, du'iya min babis sala. Tawagon siya halawang yan. Halawang sulga, tau sulga siya, kimugdan yung pagsambahayang niya, tawagon siya ring halawang yadto. Yung pagtawag ko, giwan ko yan. Nabiya din na tuwanin, wala kimugdanin sambayang niya. Wala niya iyayaranin sambayang niya. Ampain sambahayang bang siya iyayaran, amin sambahayang niya, turumo akan niya. Ibadat ta sambahayang bang kimugdan, kuyag sin sambahayang, amin sambahayang siya bahayang tadto, pardo sambil pasunat, dumo akan niya. Indua akan niya, piyalihala kau sin Tuhan. Iyayaran kau sin Tuhan, biya simpag palihala muka ko, ibang pagayad muka ko. Nabiya din na wala ko si mambayang. Biya din na wala ko si mambayang, halawm ko, giwan ko yag, nakaagada atulan. Turayan mga tuwan. Natawag siya, lawang sulga, ingan niya, babus sala. At turayan. Dungun tamarayaw mga tuwan, du'iya min babis sala. Wa in kana min ahli sadaka, bangin tawyan, kaya ayaran niya, napalihala niya, nakapagsarak ka siya. Haatulan kabayaan sinallahu ta'ala, ramik kiyan, du'iya, tawakon na isab siya, lawang, buklawang, sinpagsarak kaniya. Nakadeposit mga tuwan, nakatoy ko no, pag-withdraw ka ha, pag-withdraw na bangko, iwan ID mo yaw, namin pagsuplo mo ang pakwan yaw. Bang kau wala nakadeposit mga tuan, bang wala kiyauluhan, makhanggat ustag kay man kau. Magpasuod, gumawa din uno yawn, yung gumawa ka atas, bukon siin. Baitaan kau way deposit mo. Aturayan mga tuan. Dahil nga sababian mga tay mangud na mo, magdeposit ka taniyo hinang, amuin hinang, makuyag ka to taniyo in nagdaap, makuyag na India, tumtumun na to,
bang makuyagin dia at labing kuyag sinagdaan. Amod do mga tuwan. Na dualawang na. Uno pa, wa in kana min ahli siyam. Banging kaunan niya kimugdan yung pagpuasan niya, tawagon na isab siya. Ingan sinsulga magpagtaglawang niya yan, babur rayan. Way makasud sila rayan. May kaya ayaran niya marayaw yung pagpuasa. Turayan tuhan. Ihfazillah, yahfaz. Palihala marayaw, ayari marayaw, yung kawajiban dia akan kaymo, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magtawag man, taon kau sinu. Kugda rin pagpuasa mo. Piyalihala mo marayaw, iayaran mo marayaw, rito man, magtawag. Baburayan, lawang, si mga tao na buo. Tayo mangud na murah-murahan, matawag kita no riyad turabos. Sa kawa, mamaya kita ni Bandi, bang wala na to iayaran. Sin sa dyan iayaran na to. Badyo sa dyan iayaran na to. Sabab maba kita ni mag-social. Sining kata nag-social na lulo na. Badyo, misambia diling kat si badyo mo. Sa murahiatun, pabasura. Sa kalian mo natin ni atod sintaw rumadlaw. Di alam na yung badyo ko ini patahon na. Ay ikaw mag-ato. Sino patahon na? Bang mani kapag lagira, alok kau pakabayaan sintuhan. Ayaw kau umalok pakabayaan sintao. Doon adlawin jajagahan, unuwain badyo bago, unuwain taong pa bago, unuwain. Tagtulungan. Way lamod tahad to. Ay naka mag-update sinyad to. Sa ina-updateon mo, hantara mo iwan sintuhan. Kaya ayaran mo rin atay mo. Unin halom sinatay na itong mga tuwan. Na, shifaun lima fis sudur. Makapauli. Sin sakit, yan halom sindanto. Uno na yan, bang nato piyalihala marayaw. Imbay tak kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno patuan parman sinallahu ta'ala. Sifaun lima fis sudur. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hudan. Kari asali sin tau malaw. Biyaita sinallahu ta'ala hadisul qudus. Kullukum dhalun. In kamu katantanyan, malawang na kamu. In mangilawang, amo na'y malawang magtuhan. Biyahon tuhan, wala na lawangin tao magtumbo ka silpon niya, mataw, sambil bata-bata, way mingan. Narawag nila yung biyak kamu ini. Di malawangin tao mag-drive, di malawang nga katantan, sa imalago lang kato taniw biyaw, piriglo malawang kita ni magtuhan. Bang kita niyo na laong nagtuhan, laong ng kataan. Diyan yung pangita na tukugdan, laong da. Bang nalaong nagtuhan, nalaong nagmaas. Nalaong magtaymangod, nalaong hakataan pakaragdaan. Paiman sintuan hadisul qudus. Kullukum dhalun. Kamu kataan tanyan, malaong kamu. Illa man hadaituhu, amurain kahidayatan. Pas'aluni, pangayo na kamu. Uning pangayon niyo. Siin, ay ko mangayo siin. Pakusahat ka. Nauning pangayon mo. Pas'aluni hidayah. Pangayo anuin hidayat. Hauno, harap pa Tuhan. Nahauno yan Tuhan niya na Quran. Ahdikum hinduan ta kamu nawang yan di niyo agaron ni dayat di nga tuan niyo ayaw pari laungin laung damisan kugdan na laung na nalaung na nagmaas nalaung na magtaymang mo di na makapaglasay magtawtaymang mo di na makapaglasay magkunuduhat
sabab sing kawasa, sabab sin, pagsaw-sawan yaon, pagtawang-tawang yaon. Law. Ang peng kabayaan siniblis, malawang kita niyo. Ang kabayaan siniblis, magdugal kita niyo. Sinuway pagdugalan, kakuyakan niya rin katantan. Kakuyag mga tuan, yari kau naglilingkod-lingkod din dingi, yato kau kikita, haygad langit ang kipakit do. Yato kau kikita, sing kampung mo, aularab. Yato kau kikita, sing kampung mo, taasil langit. Ni matdakula. Alamat, di kita niyo kahunitan magpalihala. Alamat, jukup-jukup yung kaunahan na tudyo pagtuhan. Alamat, jukup-jukupan yung parakala na Tuhan, tarasin kita niyo magkal. Sa kawa, samantara, naabsin din ka to taniyo. Yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naabsin din ka to taning kakuyagan, absin na kataan pakaradyaan, asto na katanin nag-atin. Way na kumugdanin ang nato. Maita, overacting na kita niyo katanta. Sambil ibadat sintao, kaya lalamuran na sin overacting. Ang pariyang manjari kalamuran. Na mga tuan, kadyaatkum mau'izatun min rabbikum, wa shifaa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. In hidayat, hipaglano. Bukon tuwi gini paglano. Magkagunahan kita ni wiyaw ni paglano hidayat. Bang hidayat timpiakay na to paglano naigin din ang kalaungan. Di kita niyo malawang magtuhan. Di kita niyo malawang magmaas. Di kita niyo malawang magkahi. Way kalaungan katan miya makad kita niyo haatulan. Diyan mga tuwan. Na impit na rumatong umat ini, baita sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam sin. Unim baita pa sinadi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham in u'tiya radiya. Magkangi-ngi daing tao. Siya magkangi-ngi yan. Makabuka siya magkangi-ngi. Natangkis ka nga magkangi-ngi. Siya magkangi-ngi. Amo na yung mga tao nagtuhan na, nagibadat na hasil. Nagibadat na alta. Nagibadat na kapag bayaan sin alta, bukun siya magbaya-baya alta niya, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang matawd sining kuya. Bang way na sin, way na kuya. Mga tuwan, taga sin iwan way, suwera kita ni makuya. May tayad to. Junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitaan kita niyo. Wala na to natalusin hadis kain. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Wa man kana min ahli al-hajj. Kurikin paghadya niya. Du'iya min bab al-hajj mabrur. Fal-hajj mabrur laysa lahul jaza illa jannah. Wa itong basdugaing ang bukda, sulwa. May tabihad to mga tuwani nasabot siya to. Tawakon siya biyad to ragbot. Pasababuhu ar-rida. In sabab niya. Giban niya. Kiuyakan nagpuasa. Kiuyakan nagsarak ka. Buku niya astulan. Ba't sabab masatay ni inang dihil ya astulan. Hindi hila ni astulan da. May tatoy astulan inang dihil. Inang dihil, di kura sa tulong ni paghilas. Hindi hila nagdihil pa isablong na sintiw-tiw da. Aturayan mga tuan.
Na. Nahangkanya ito nabihat yung mga tao ini. Sabab niya halawng ku giwan kuyag. Kugdan inibadat nila miya kada pamanduk kabayaan sinulawang tayo. Na. Ato na yan mga tuan. Dahil nga sabab yan. Inagikatutan yung si mga ulama. Inistata bang niyo karausanda. Inistatatum bang niyo karausanda. Iwan subay na tutgausun, subay kita niyo kumuyag. Naunin subay na to kakuyagan, day nga tuhan. Ay nakaw kumuyag, day nga tao. Way kakuyagan, day nga tao. Kimuyag ko yung pagkonsumo ay na. Kimuyag ko ang katahon, pag ikarwa tahon, way na kakuyagan, bang day nga tao. Ampain day nga tuhan. Kuyag kata. Matug ko kuyag, pipirong mo mata mo. Pagbati mo, magduruhon na sabing kuyag. May matug ka kabayaan sin Tuhan. Pagbati mo, umanop na isab ka sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa mabiyad to, kausan niyo to din kakuyagan. Kabakan daho. Bang di mo karausan ng kakuyagan sabar. Dahil nga sa mabiyad, maglanggong in kasabar. Iban sing kuyag. Bang nabuta si maglanggong ni mga tuwan ni mag-ingat na hudan wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat ha mga bariman. Ano garaan sin Allah Ta'ala rahmatin bariman? Imbukun-bukun rahmat. Aun day sabdumatong kanila sa bukun rahmat. Imbariman rahmat. Na ringa sa babiyad to parman sin Allah Ta'ala. Kul baytay silaw Nabi Muhammad. Kul bifadlillah, baytay sila bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Baytay sila. Nahisiwin sila, kita niyo mga tuan, pawaitaan kita niyo. Di hayat ini. Unim pawaita ka tutan niyo. Kul bifadlillah, baytay sila, imarayaw amurin din nga Tuhan. Wiron marayaw rin nga tao. Wiron kakuyagan kita mo tao. Sa kalibiyaw Tuhan, dumadlaw, impatta, sintaw hatun niya ini, amuin ukayon sinanakapo na to, dumadlaw, sibi-sibi, dakula, patta in kitaw. Sambil maas-maas na. Diya kato tani ini. Patta din kitaw. In patta sinatay na tudyo patuhan way. Nayari, kul, baytayo Nabi Muhammad, bifadlillah, karayawan daing hatuhan ni marayaw. Nauno yan. Quran ni marayaw alupun na to. Banging Quran ni nari na to alupun, ayaw pari na lawa, balikan tayo lawa dasal, misanin tiyataw na to, kalawaan na kita niyo. Mayta, naiging barakat, naiging rahmat, naiging hidayat, naiging kataan. Bang naiging yan to mga tuwaning ganti, lupas. Kul bifadlillah, karayawan day nga Tuhan, wa birahmatihi, iwan rahmat day nga Tuhan inunod. Nalaw si mga mananapsir, in fadlillah, Quran, in rahmatihi, amunan agaman ato, nabang marayawin dito. Man radiya billahi rabban, wa bil islami dinan, hisiusin tao kumuyag abihan dagbos. Siya na yung tao marayaw rihatun niya tujuh patuhan. Misan siya mangi patao habihanin dagbos. Siya marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Ay mo sila pakuyag akataan. Di baitaan kanila. Imma kakuyag amim magad kawhabiyay ta sing Quran. In rahmat amim magad kaw mag-aga masabunal-bunal. Na fabidhalika hasabab yadto palyafrahu pagkuyag-kuyag ka. Ay kau kumuyag hasin. May tainsinyan bukon kato katan, pagsawsawhan, pagbus-busan, pagtulong tawang. Dahil sabyanin agama, dinut takamun, dinut takapul, magganap gianapi. Dahil sabab yan, bang nakatao din kayo mo, kilaha.
kahadjeng kay mo, auntag suko yan. Na ikaw makuglaw mo kay mo mataod, bukusan kay mo tuwan, auntag suko. Nari nga sabi ito, ay ikaw kumuyag simbihaning kumuyag kau amin din. Fabirahmatihi fabidhalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Aming kuyag mo Quran, kuyag mo pag-agama, kuyag mo hawaita sinallahu subhanahu wa ta'ala, labi indayaw yadtureng sing kuyag si mga tao mataud sin, mataud kawasa, mataud sa, wala doon ning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagdada inang kaunuduwa, sambil magtiyaon magdada. Di mo na kulong na pagdilan sing gadji mo, piyagtapukan mo na ako. Di mo lang na pagluunan ni namin pagluluunan ko yadto ay na pagkita ko katas da umbol da bukon na sin sinyad tu biya baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam ta isa nakatubya li kanin ta isa magkangi-ngiin tao nagtag-ipon hasin wala nagtag-ipon nakabayaan sin Allah Ta'ala wala tiapilan insin niya kakuyagan deng Allah subhanahu na farman sinallahu ta'ala fabidhalika falyafrahu pagkuyag-kuyag kamo. Na uno, huwa khairum mimma yajma'un marayawin iyan kaya kuyagan niyo suko-suko niyo dahil sing kanila sa laksa sa wala duning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihan mga tuwan yung beta di katutan niyo ayat ini. Na din Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita ni patangkisan kato tanin to para kala ini. Iun sintuhanin kuyag niya to para kala ini. Iun sintuhanin ulong niya bang nato mahinangin to para kala ini. Hika isa. Kala sallallahu alaihi wasallam. Salasu muhlika tu para kala makabingsana, makahina, makasipug. Patuhan, iwan patao. Way tangkisan, patuhan makasipug da. Pa Allah Ta'ala, damit kayan sa mga tuwan, tiyampanan na sintaw, da kuno makasipug. Uno yan. Yung makasipug yan, patao. Iwan makasipog, makahina patuhan. Kasiksaan adlaw ka na kana, waliyadu billah. Hika isa. Sukhun muta. In kita niyo katantan naraak magtaat patuhan. Atiullah wa atiur rasul. In mga silay ni Tuhan, nagtaat na kakuripod. Amon kanila kuripo. Aturayan mga tuan. Intaw ini nakalamod siya muhlikat, mubikat, makasipug, kasipugan ka niya. Tudyo pa mano siya, lawi ula tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, wala kita niyo piyakarisin Tuhan. Ang pakita niyo masipog. Ang pakita niyo magsipog kaniya-kaniya. Ang pakita niyo masipog patuhan bukon. Piyakari kita niyo. Ang pakita niyo magkug iwan kuya. Ang pakita niyo maglasal-yasahi. Ang pakita niyo maguyum-uyumi pakanya-pakanya. Indayaw para saan sinalong kuya? Na, amo yan itong mga tuwan. Nauno pa yan yung beta. Sukhun muta. Ini karwa hawan muttaba. Ini karwa di na maka dibaitaan kita niyo sinallahu ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum akaran niyo tuudin kaya patulun mong kani niatud mong kani na in mga sila ini hawan muttaba iniyagad nila hawan nafsu aturayan tuan ihun sintuhaning kuyag na manghiing na sinallahu ta'ala yung kuyag uno'y nakaranti dugal nahisiwin kabayaan niya nagdurugal mga tuwan yuridu syaitan an yuki'a bainakumul adawata wal bagda
Ing kabayaan syaitan kato taniyo, nagdurugal kita niyo. Nagsasagga kita niyo. Amo ning kabayaan syaitan kato taniyo. Naunin usalun niya. Bangdi niya mausaling kabatan niya to, usalun niya nini. Yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisir. Hapag uno mga tuwan. Harwa parakala. Hapag panaya mibang pag-inom makahihilo. Papaayaran sintuan imbaran na to, inakal na to, ayaw na to hiluhon. Matao din pagkaon di makahilo. Matao din pag-inom di makahilo. Matao din pakayan di makahilo. Matao din katantanin ni pagpasanyang sinakal na to, singkabuhi na to. Sa syaitan yan, dumadlaw. Yung kabayaan, yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. Nagdurugal ka, mataudsin mo, rurugalan ka, waisin mo, rurugalan da ka, aun timatawang kay mo, ya astulan da ka, way timatawang kay mo, ya astulan da ka. Mga tuan, mangarap kita niyo pamahasot si mahatin. Amo yan. Hawan muttaba, inagarun niya hawa nafsulir. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato tanyo dahil ha mga piyagbubuka-buka niya umat niya mudillatul hawa. Laungon na sila sin hawa nafsu nila. Nahaw no nakabutangin hawa nafsu nila yan, fi butunihim hatian nila, wa furujihim aurat nila. Turayan mga tuan, yung kahalan na tuwa masa na tuwa. Nauno pa. Makahina ka niya. Sipugon siya simpikilan niya. Sipugon siya simplano niya. Wala siya sipog sintao. Nauno. Ijabul mar binafsi. Magbansagin tao siningat niya. Magbansagin tao sinahinang niya karayawan. Harap pa tao. Aon datuan nagsusulat. Di nakagunahan da akong tasulatan. Aon diara akato tanyo sinallahu ta'ala. Mga tuan. Dumi man adlaw. Aon diara akato tanyo. Dahil sabi, turi nakagunahan magsulat. Di nakagunahan mamayta kita ni watawri na. Yung kagunahan na to, wala dawa kita nakasima, wala dawa kita naligdas, dahil nga kamayaan sintuhan. Amuyad. Mahaylanin tao siningat niya. Nabang kau maingat, ay mo pagabuhan. May ta, nagdahil si mata mo, piagatod mo, piagistadi mo, isiyo. Nagbutang simpikilan mo, isiyo, ikaw. Way kita niyo nakakana, pabaran na tumisa ng sulagunon. Na, mga tuan, bang nato kita unim masa nato ini kiuganin tao hakita niya, kiuganin tao hakiana naman niya, wala siya kiugan habiyaita sinallahu ta'ala. Natuan ayarin baita si Tuhan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hintao kalasahan niya yung kataan. Sa kawa Tuhan, impuntukan kalasahan niya na sin, magpatauran sin. Amo na yung masa na ito. Nalanggana na yung manusia, yung magbagay. Nabulak na yung magbagay, nabulak na yung magunuduat, nabulak na yung nalombay. Pasalansin, tuhibbunal mala hubban jamma. Na, uno pinbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat. Kalla innal insana la yatgha. Matanto di manusia haway pasin niya, mayroon problem. Hapangatod niya aun nasin niya na magmula na. Kalla innal insana la yatgha. Sung day manusia yang kumangi. Nauno yung sabab meta siya kumangi. Sinuay pa siya kumangi. An ra'ahu stagna. Bang siya nakananam matawd na sin niya. Kumangi na nito.
bang wala doon nasabot day nga Tuhan. Mau'izatun wa rahmah, mau'izatun wa sifaun wa hudan wa rahmah, bang wala doon nasabot yan to. Kalla innal insana layakra. Sabon na ito, suong kumang imano siya yan. An ra'ahu stagna, pag-atod niya long niya, nakawidda na ako rin kataan sa babaw na. Natumtumatuan. Inna ila rabbika rujaa. Aon hulaan alupon na to, di marahin na to. Patumtum ka to tani. Na imarayaw bukon dunya, bangya pangatod na to gawin dunya marayaw bukon, biya ta sintuan uno. Biya ta sintuan panabi niya, iwan sinumat niya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. In akhirat marayaw rin sinini. Bangkitan nyo na kananamdayaw sinini, lawi marayaw hindi to, pagsadyahan na to mga tuwanin na to. Tiyo din pagsadyahan na to. Huwag sadya iban ko yan. Namura-murahan mga tuwan. Uuhon na to'y natay na to. Pakuyahon na to'y natay na to. Innabiyar la Musa, nangayo siya patuhan. Impya ngayo niya patuhan, o Tuhan ko, rihilan ka ako. Pangayoon ko kayo. Ikaw rin pangangayuan, dihilan ka ako, pangayoon ko kayo. Impya ngayo niya na Tuhan. Kakuya ka, umalok, magtag-ipon pa ang ako subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga Tuhan, ingkataan na alok taniyo, asiwi iwanda kula, maun kita niyo pakakuyagan. Sabab makakuyag, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kita niyo iwandi, yari na piyupus-pus kato taniyo. Lawi aula, matao din dirihilan kato taniyo. Hadlaw ka na, bang nato, kaya buwan, ingkugiwan kuyag, umalok magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magparuntungan kita niyo rin niya dunya tiyo-tiyo, lawi aula, magparuntungan kita niyo katkan hadlaw ka na, murah-murahan, kaya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangadyan taniyo haruman yan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana minal faizina wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan ito na sa reyo-reyo pangadyan namin tungod paparkala pag ayupot na to sin pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ayat na inyan to katantan mga mahinang singkitatan to kita ra isabin makahampit hadto insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan kamo yan imalop kamo waktu ini amoy nakahampit kamo sin pangadyan na Indonyaon amoy na panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang buhok lang ta batabago ang tungod niya na inyat to panghindo dahil sa damikyan kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ramurahan nakahampit kamo katantan waktu yan sibuda ang nangyari halawman sin hula na to ini sampai pa amin nakagawa na sampai labi-labi na yung mga sila amin wala nagbati law longta ini timo ko sin pagkala sin kita niyo ini ang kanbiya mga timatas dahil hapar sa baban sin mga sila murah-murahan kung basan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sarayaw-rayaw tumpas sa adlaw kanakana insyaallah subhanahu wa ta'ala na salam doa amon kaniyong katan iwan kasila sa rindi kamo ini lugal ini insyaallah ta'ala ibalik ko pa na to dia microphone magkhatag sa pangadyan na to waktu ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Na murah-murahan mga tao tayo manguran na mo sa lungay tanyo nagtutuko-tiyo ko na upamakun bay makamdos bay tanyo iwan mahugod na murah-murahan magtuko-tiyo ko kita niyo magganap-ganap kita niyo magtulong tawang kita niyo ini magpasampay sin kabayaan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin kalo-kalo murah-murahan misan dakuman
ini tawal, makatawal kita niyo sing kimugdan. Ini kasusahan bangsa taniyo insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni khuluqina wa najahan yatba'ahu fala wa rahmatan minka wa ridwana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.